Lord. Turabashimiye cyane murakoze Imana baheze umugisha. Thank you and God bless you. Dushimiye abaduteguriye kino cicaro. We thank those who got this event going. Dushimiye abantu bose tubona bari muri iki giterane. We can thank everybody that we see in this event. Dushimiye missionnaire wateguje kino giterane. And we thank the missionary who prepared this event. And we were invited in this. Tukabana. And we are together. Abo tudaherukana. People that we've never seen for a long time. Brothers and sisters. God bless you. Ko turabona bamwe twaherukanye kera nyuma y'imyaka 50. We can see some we've seen for a very long time. Bamwe twakoranye muri service ya leta. Some we work together in the government. Abandi twakoranye mu matorero. Some we work in churches. Tubabonye n'ibyishimo. So whenever we see you, that's happiness to us. Imana ibaheze umugisha. God bless you. Aba bose muyamubona hano. The people that you see here. Aba n'abana banyu. They are your kids. Turabakunda. And we love you. Kandi turi intwari zanyu. And we are your heroes. Kuba hano. To be here. Kuvuga ngo none n'ukwihindura ukundi tudasa. It is not taking other colors or forms. Kuba hano. To be here. N'ivy'agaciro. It is valuable. Kandi. And again. Kubana namwe. To be with you. Abavyeyi bacu. Our parents. Baba papa. Our fathers, our mama, our mothers, our youth, our kids, sisters. We are very glad. God bless you. What we want to tell you, can just thank. And we will remind you. We got atrocities on the war. Everybody that you see here, nta muntu wari ufite ikibazo ciwe yarakwiriye kuzira ku giti cye. Umuntu yari kazira ikibazo cy'ubwoko bwacu bw'abanyamurenge. Bwana sifiwe. Amen. Sawa n'undi aragumye kwigora cyane. Bwana sifiwe. Kera mwatengushe Bwana sifiwe. Murege kudutenguha. Uku kuturarika twagize ibati tubonamwo naho ko uvuye kugira tuganire namwe. Timwishimye se? Twendi turanabunga. Mutwishimire. Ntabwo turabunga ngo turi hano. Turacabiriye. Nimutatwishimira turamenya kuko mutari mwaturaritse mwishimye. Bwana sifiwe. Aba bose bazize mwebwe. Aba mubona bicaye hano tutarondogoye bazize mwebwe ubwoko bwacu. Natwe naka kanwa dufite nuko mukiriho. Bwana sifiwe. Agaciro dufite nuko tugifite bamwe hano tugasura tukagira n'abandi hareye. Ariko icyo tubibutsa rero Nehemiya niko yanditse. Yaravuze ngo nimuze tuje inama kugira ngo tutagumya kuba igitutsi mu mahanga. Bwana sifiwe. Turabibutsa gutabara. Muzotabare. Ubutabazi buzotuvamwo muri twebwe. Ni twebwe ubutabazi burinda. Titurinza amahanga ngo azodutabara ni mwebwe. Murebe ibihe twebwe twari abasore kaba pastor hare ya maneza ndagira ngo yobabwira kuko hari umuhungu wandushaga kwiruka. Ndatekereza kuko ntawe. N'imirimo gukora n'amaboko n'ibindi ndatekereza kuko ntawe. Mureba n'ubo baracyari n'abatoye. Ariko ibihe bizabipunguza iminsi y'umuntu. Twebwe ibihe kera bitugize bakuru. Titukibangutse kujya kwa kera. Icyo tubararikira ni mutabara. Agaciro kacu abanyamurenge. Kazo tuvamo twenyine. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Agaciro kacu nitwe tuzokiheza twenyine tikazova mu mahanga. Agaciro mufite hano ni mukugenda nje sinzi n'igiswahili cyahano. Aho tugeze nkumva ngo Mukongo. Cyari abantu bamaze imyaka 10 hano. Ndabajije. Cyari abantu bamaze imyaka 10. None kubera iki bari mu kubita abakongo.
tibabita abakenya nuko atari iwacu barasifiwe nta iyindi myaka 10 mutaritwa abanyekenya muzoba muri abakongo yo mpamvu mugomba guhagurukira gutabara kugira ngo tuzirenganure tuve mu gitutu cy'abanyamahanga barasifiwe ubutabazi ni twebwe dore twashaje badata batubyaye ngabariya ni twebwe duye tunanirwa guhaguruka ngo tuze turenge hano barasifiwe ariko dukanguriye abasore bacu barumuna bacu bashiki bacu abana bacu Debora yaratabaye metusera ngo aracaje kwikubita hejuru kera abamukubise inshuro Esteri yaratabaye ubwoko burarenganurwa namwe nta wundi uzobatabara kandi nta kintu na kimwe giteye ubwoba kihari Imana yo yabwiye Yohana ngo hanurira abantu banasifiwe hanurira abantu kuko hahirwa bapfa bapfira mu mwuka niyo muguma guhunga Yesu agasanga muzamuhunga nta uzuhunga wenda ngo asuragire no kwizera kuza kuba gukeye Yesu nasanga kwizera gukeye kuri mu bantu azotwara abandi banasifiwe ndarangije ni muhumure n'abapfuye baba baruhutse banasifiwe timukaza mutinya gutabara ngo murapfa mutabare muzikure izina ry'abakongo muzikureho igitutu cy'abanyamahanga ahasigaye turabashimiye n'ukuri turabazirikana ibihe byose tuzopfa turi intwari kuzagaza gupfa murakoze Imana baheze umugisha nari nibagiwe ikintu kimwe banasifiwe nari nibagiwe gushimira zino ntwari izi ni intwari aba bahungu mwe mubona hano izi ni zo ntwari z'abanyamurenge hariho n'abandi basigaye namwe muri intwari uwarutangije si wuzu rwusa muri intwari abakobwa bari mu butwari abahungu bari mu butwari izi ntwari zacu rero ndabashimiye Imana izobaheza umugisha kandi muzakomere uze mwihanganisha n'abandi bose murakoze Yesu ashimwe Lord turabashimiye cyane murakoze Imana ibaheze umugisha Thank you and God bless you dushimiye abaduteguriye kino cyicaro We thank those who got this event going dushimiye abantu bose tubona bari muri iki giterane We can thank everybody that we see in this event dushimiye missionnaire wateguje kino giterane And we thank the missionary who prepared this event turarikamwo And we were invited in this tukabana And we are together abo tudaherukana people that we've never seen for a long time Brothers and sisters mwese Imana ibaheze umugisha God bless you ko turabona bamwe twaherukanye kera nyuma y'imyaka 50 we can see some we've seen for a very long time bamwe twakoranye muri service ya leta some we work together in the government abandi twakoranye mu matorero some we work in churches tubabonye n'ibyishimo so whenever we see you that's happiness to us Imana ibaheze umugisha God bless you aba bose muyamubona hano the people that you see here aba n'abana banyu they are your kids turabakunda And we love you. Kandi turi intwari zanyu. And we are your heroes. Kuba hano. To be here. Su kuvuga ngo none nukwihindura ukundi tudasa. It is not taking other colors or forms. Kuba hano. To be here. Ni iby'agaciro. It is valuable. Kandi. And again. Kubana namwe. To be with you. Ababyeyi bacu. Our parents. Baba papa. Our fathers, our mama, our mothers, urubyiruko rwacu, our youth, abana bacu, our kids, sisters. Twishimiye cyane. We are very glad. Imana ibaheze umugisha. God bless you. Icyo tugiye kubabwira. What we want to tell you. Titwoshima gusa. Can just thank. Turabibutsa. And we will remind you. Twebwe twagiriye ibibazo ku rugamba. We got atrocities on the war. Everybody that you see here, nta muntu wari ufite ikibazo ciwe yarakwiriye kuzira ku giti cye. Umuntu yari kazira ikibazo cy'ubwoko bwacu bw'abanyamurenge. Bwana sifiwe. Amen. Sawa n'undi aragumye kwigora cyane. Bwana sifiwe. Kera mwatengushe Bwana sifiwe. Murege kudutenguha. Uku kuturarika
twagize ibati tubonamwo naho ko uvuye kugira tuganire namwe timwishimye se twendi turanabunga mutwishimire ntabwo turabunga ngo turi hano turacabiriye nimutatwishimira turamenya kuko mutari mwaturaritse mwishimye Bwana sifiwe aba bose bazize mwebwe aba mubona bicaye hano tutarondogoye bazize mwebwe ubwoko bwacu natwe n'aka kanwa dufite nuko mukiriho Bwana sifiwe agaciro dufite nuko tugifite bamwe hano tugasura tukagira n'abandi hareye ariko icyo tubibutsa rero Nehemiya niko yanditse yaravuze ngo nimuze tuje inama kugira ngo tutagumya kuba igitutsi mu mahanga Bwana sifiwe turabibutsa gutabara muzotabare ubutabazi buzotuvamwo muri twebwe ni twebwe ubutabazi burinda iturinze amahanga ngo azodutabara ni mwebwe murebe ibihe twebwe twari abasore kaba pastor hariya maneza ndagira ngo yobabwira kuko hari umuhungu wandushaga kwiruka ndatekereza kuko ntawe n'imirimo gukora n'amaboko n'ibindi ndatekereza kuko ntawe mureba n'ubo baracyari n'abatoya ariko ibihe biza bipunguza iminsi y'umuntu twebwe ibihe kera bitugize bakuru titukibangutse kujya kwa kera icyo tubararikira ni mutabara agaciro kacu abanyamurenge kazotuvamo twenyine Bwana sifiwe agaciro kacu nitwe tuzokiheza twenyine tikazova mu mahanga agaciro mufite hano ni mukugenda nje sinzi n'igiswahili cyane aho tugeze nkumva ngo mukongo Tiyari abantu bamaze imyaka 10 hano ndabajije tiyari abantu bamaze imyaka 10 none kubera iki bari mukubita abakongo tibabita abakenya nuko atari iwacu Bwana sifiwe nta iyindi myaka 10 mutaritwa abanyekenya muzoba muri abakongo yo mpamvu mugomba guhagurukira gutabara kugira ngo tuzirenganure tuve mu gituti cy'abanyamahanga Bwana sifiwe ubutabazi ni twebwe dore twashaje badata batubyaye ngabariya ni twebwe duye tunanirwa guhaguruka ngo tuze turenge hano Bwana sifiwe ariko dukanguriye abasore bacu barumuna bacu bashiki bacu abana bacu Debora yaratabaye Metusera ngo aracaje kwikubita hejuru kera abamukubise inshuro Esteri yaratabaye ubwoko burarenganurwa namwe nta wundi uzobatabara kandi nta kintu na kimwe giteye ubwoba kihari Imana yo yabwiye Yohana ngo hanurira abantu Bwana sifiwe hanurira abantu kuko hahirwa bapfa bapfira mu mwuka niyo muguma guhunga Yesu agasanga muzamuhunga nta uzuhunga wenda ngo ansuragire no kwizera kuza kuba gukeye Yesu nasanga kwizera gukeye kuri mu bantu azotwara abandi Bwana sifiwe ndarangije ni muhumure n'abapfuye baba baruhutse Bwana sifiwe timukaza mutinya gutabara ngo murapfa mutabare muzikure izina ry'abakongo muzikureho igituti cy'abanyamahanga ahasigaye turabashimiye n'ukuri turabazirikana ibihe byose tuzopfa turi intwari kuzagaza gupfa murakoze Imana baheze umugisha nari nibagiwe ikintu kimwe Bwana sifiwe nari nibagiwe gushimira zino ntwari izi ni intwari aba bahungu mwe mubona hano izi ni zo ntwari z'abanyamurenge hariho n'abandi basigaye namwe muri intwari uwarutangije si wuzu rwusa muri intwari abakobwa bari mu butwari abahungu bari mu butwari izi ntwari zacu rero ndabashimiye
Imana izobaheza umugisha kandi muzakomere muze mwihanganisha n'abandi bose murakoze. Yesu ashimwe. Ndavuga ibintu bikeya kuko ibyo mutazi ntabihari. Mbere ndashimira umuryango wa Good Samaritan wadutekereje. Aba bagabo bose muhamubona aha ntawavutse gutya kandi nta wari wagiye kwiba, ahubwo buri wese yakomeretse yagwana ku banyamurenge. Kandi twese uku turi hano kuyemwo bano bagabo bari inyuma yanje, ntabwo muzakenera kwitwa abanyamurenge mudakunda abanyamurenge ni murenge. Abasore bari hano n'abasore n'abari ruguru mwumva buri gihe bari mu kazi ntiriwe nsobanura, abenshi ndabaruta. Ariko iyo ngeze mu ikanisa hano nza numva ishavu. Hari umuntu bakunda kutubaza n'aba bagenzi banje barabizi, agakubaza nti se uko nukira uzasubirayo? Kuko aba yakubaza ico umusubiza kiramumarira iki? Gukunda igihugu ntabwo bizakuza nk'umwuka wera, ahubwo wowe uzobyishiramo. Wumve ko kuba ubu nyine witwa ngo umukongo cyangwa impunzi, nimba utabishaka utekereza icyo tuma bikuvaho, iryo zina ryo kuvaho. Ikintu gikomeye wokora ntabwo ari ukuvuga ngo dufashe twebwe bano bari hano. Kudukunda twebwe bari hano ntaco bizamara nudakunda bari ruguru. Abari ruguru nibo bafite inkoni y'abanyamurenge ubu nyine. Twebwe icyo twakoze twaragikoze kandi ubu nyine tugifite imbaraga nk'izo twari dufite mbere. Ariko icyo tubasaba ni ugutabara. Ni ugutabara mugakunda igihugu. Ariko abantu bose uzubwira umuntu gutabara akabiroza ku wundi, undi akavuga ngo jewe. Hari abahungu bazaga kunsura njewe mu rugo, akababwira ngo umubwire amakuru, ukamubwira wenda warangiza kumubwira akavuga ngo jewe ngo sinoba nkigiye, ngo nuko bizabimera. Kandi wareba ukuntu ameze nawe wamubwira amakuru ukuntu umeze ugatangara, ngo jewe ngo sinavukiye, ngo jewe ngo simpazi, ngo jewe ngo ibiryo byabo sinobishobora. Uzabugiye kujya cyangwa uzabugiye gushaka umubiri se? Nakazi uzabugiyemo. Ndabashimiye Good Samaritan kandi ndashimira abantu bose baje hano. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Murakoze abavandimwe, aba nibo tuva indimwe. Data n'umwe na mama n'umwe, niko bimeze. Naje sinagenda ntavuze kandi nije usoza. Ndashimira mwebwe bwa mbere. Muri ntware ntabwo tubisubiramo, byavuzwe byaranavuzwe, bizokomeza bivurwe, bizahora bivugwa. Ntabwo ubutware bwanyu bwenda kurangirira. Kandi rero icyo nshaka kubabwira, abadafite amaguru imurenge hagihari niyo maguru yanyu, n'abanyamurenge bagihari niyo maguru yanyu. Abadafite amaboko imurenge hagihari niyo maboko yabo, n'abanyamurenge bagihari niyo maboko yabo. Rero mukomere, ntabwo mvuga ngo mwihangane kuko kwihangana ni terme y'abagore. Mukomere. Niko bimeze. Hanyuma ndashimira ya ministere yitwa Good Samaritan
yakoze igikorwa cyiza cyane. Byari byiza ngo na semaine prochaine n'abandi bazatekereze kuko piske twavuze kuko ari mwe maguru yaba ari mwe maboko yaba. Cyo ndakirangije. Ibyo abavuye kuvuga ibintu bijyanye no kubakundisha igihugu, iyo si event twaba tukiririmbye ubunyine. Ahubwo ndagira ngo mbwire ba mukecuru mugumye muhambira ibirago dutahe. Igihugu cyo kirahari. Ndaho oya. Ibyo byo ntikirimo. Ndaho kigiye pe. Mugumye muhambira ibirago n'amashuka dutahe. Iryo ni itangazo rya mbere. Naho kubwira abantu ngo nimukunde ntiwobwira umuntu ngo kunda ikintu kandi atagikunda. No kubwira umuntu ngo anga ikintu kandi Imana yo mu ijuru bahimigisha abaje kubana natwe hano n'abatekereje izi ntwari. Ndashimira abayobozi hariya Revera Ngirabakunzi n'umuvandimwe Shaka, namwe mwese mwaje gutegera no kureba izi ntwari. Ariko kandi umuntu ufite ubwenge n'ibitekerezo yahakura igitekerezo n'umwanzuro uhamye wo kugira icyo yokora ku bwaba ngaba n'abandi baririye. Kuko iriya uko twahoze tuvuga kuko ari mu maguru yaba n'amaboko nimwe murima wabari hariya. Bondi bagihinga akazi n'uguhangana n'umwanzi kugira ngo muzobona aho muzotaha. Ko barabahingira muzoje gusarura. Niko bimeze. Birenda kwera mugumye muje nimba gukoresha ibishambagara byo gusarura. Murakoze Yesu muje bamugisha. Nongere kandi bashimire iteraniro ry'abera ringana gutya. I want to thank all of you who are here today kuba mwadushigikiye. To come in supporting us. Muri amaboko yacu. You are our hands. Ubutumwa bufite ibikorwa nabwo ni bwiza. I mean, gospel with works, it is very awesome. Mana mwishibaho umugisha. May the Lord reward you and bless you. Abantu bose baje nyuma. Everybody who came late. Chairman. Ushinzwe Nairobi. The chairman of Nairobi. Michael. Brother Mike. Vasikani nawe tukakwiyegereza mukozi w'Imana. Welcome him, the man of God. Data guha umugisha. May the Lord bless you. Niwo mwanya uwabonye. This is the time that he found. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. May the Lord bless you. Dushimiye bana bakozi b'Imana. Again, thank our brothers here. Turababwiye ngo turi kumwe. We are together through this. umwanya wari wose Good Samaritan iri kumwe namwe. Anytime Good Samaritan is with you. Kijwi rya Bishop Jean de Dieu yantumye kubabwira. As the voice of Jean de Dieu told me to tell you. Kubabwira ko turi kumwe. Is to tell you that we are together. Kandi Imana yo mu ijuru igumi bageneza. And may the Lord reward you and bless you. Turabakunda. We love you. Turabubaha. We respect you. Muri abantu Imana yaronse muri iki gihe. Your people that God found in such time as this. Data baha umugisha. God bless you. Reka tubakubitira amashyi bana bakozi b'Imana. Let's clap for them once more again. Imana ibaha umugisha. Kandi Imana ibiture kugira neza kwayo. May the Lord reward you with his kindness. Imana ibaha umugisha. And may he bless you. Welcome. Nari nibagiwe gushimira BMC TV. Again, I want to thank our brother BMC TV. Uriya niwe muntu dukorana bwa buri munsi yose. He's our closest man we work with. Turakuba papa. Respect you, brother. Stand up as we clap for the Lord. Uyu ni umukozi w'Imana. He's a man of God. Tumuhamagara buri mwanya wari wose. Call him anytime we want. Akatwubaha. And he allows us. Tumaze gukorana ama event yose. Urabizi BMC. Worked with him throughout all events. Uri agaciro kuri Good Samaritan. Valuable to Good Samaritan. Imana iguhe umugisha. God bless you. Twabonye nabandi ngo nisoko. Sin isoko as well. Namwe turabubashe. We respect you. Imana ibahe umugisha. God bless you. Reka dukubitire Imana amashyi dusubiza. Arakoze cyane kudufasha mu muhango mwiza. Thank you all. Turi abanyabikorwa. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. God bless all of them. Ntararangiza kugira ngo nsubize Reverend umwanya. Now before I can hand the microphone to Reverend, reka dusubire kandi tubashimire. We again want to thank every one of you.